Malita semadoda nuola yathanda yini swaye Malita semadoda uDr Nyathi kwamhlaba yalengana usiza kulokho okulandelayo ukuhlola ukukhipha isilwane ukuqinisa ikhaya ukulapha umeqo ikhanda elingapheli umhlume ongapheli umkhumiso wezimfuyo ukubuyisa idlozi elithwetshuliwe uhlanga lamathwasa ukuvusa imizwa ukuphuphisa imithi yabathakathi ukubamba umthakathi uyatholakala kule nombolo 064 793 8826 oza kuDr Nyathi uzothola ukusizakala. Sanibona noyengane zakwethu ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ke ngiveza ukuthi ungakhuluma lo bathi last bona amakhumede. Ngazi ukuthi mhlawumbe makuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi ke nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu ke abaculi bamaskandi lapha ke ezinye zensizwa sezikhiphile okanye senhlelweni zokukhipha lapha ke ingoma zabo kanye ke ama-albamu ka-2024 laphana ke namhlanje nginethule enye insizwa ezokhipha laphana icwecwe elizophuma laphana ke kuleli viki esiyakulo laphana usikweleti insizwa lephansi emzimkhulu umfana wakachiliza laphana isihloko sithi ke ngibulawa isilwane laphana ke isihloko se-album yakhe insizwa usikweleti laphana inengoma eningi abantu nje abavungulisele i-CD promo ekade idedelile ifake laphana insizwa ugezani laphana ke ekhasini Facebook. Nengoma ezimnandi impela ngizwile nami engibonile ukuthi ngempela iyona lezi ngoma okanye izona lezi ngoma ezokwenza ukuthi le album ebe mnandi. Esihloko sithi ke ngibulawa laphana ke isilwane laphana. Mangabe ubheka indlela yagqoke ngayo laphana usikweleti uyabona ukuthi ngempela kule ngoma engathi inedlozi phakathi laphana ke ingoma laphana nje ingoma enedlozi laphana ukuthi ke lo muntu mhlawumbe uyakhula ubulawa isilwane laphana ke isidlozi lifuna ukuthi uyothwasa hlukana ngaza ukuthi ukhuluma enkundla zokuxhumana kukhulunywa nje ngobuciko. Siyazi ukuthi umaskandi ubona umkhakha abantu abanobuciko laphana mangabe ke bazodedela ama-CD cover okanye ihloko ze-album zikushiya laphana unembuzo ke ongeke ukwazi ukuthi uyiphendule ngale mhlawumbe ukuthi ke kuze kudedele leyo ngoma ke leyo ngoma isuke ibheka ngamehlo abomvu ngehlobo lesimanga kakhulu laphana ke mangabe umculi ezokhipha laphana ngomaskandi ngaza kwethu ibona ke abantu abacikoza. Siyazi ukuthi lo mculo lona somculo akona umculo nawo kakhulu amabhenqa abaningi nabantu abazilendelayo ingoma zabaculi mangabe laphana seziphumile laphana ke uzwe ingoma mayihit laphana uyayibona ke idlalwa ngapha nangapha. Sethemba engaza ukuthi usikweletu uzoshaya idume ngazamaza umjida usikweletu umjida ama-hit laphana ke uyazixabulela ama-hit uyazishayela ingoma ezimnandi laphana. Sethemba ukuthi nakule album angeke azalenza iphutha uzosikhipha izingoma ezimnandi ngahlobo olumangazayo laphana. Ngaza kwethu bekuzona engithwe zona namhlanje kweze senkezweni laphana ke ngaza kwethu ungakhohlwa ungilandela ku Facebook @radio inkezo kanjalo futhi ningilandele ke khona lana ningakhohlwa ukusubscribe ningakhohlwa ukuthi ngiyabuya futhi kwivideo elandelayo kwakho nje ukuthi usubscribe laphana ke kuyona YouTube channel iRadio Inkezo. Sengiphuma kanjena ke mina kodwa ke ngishiya nokuthi niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona. Lomili wehlanga ngiyekuwa abosana khona ngiyele uthando lomili